Krastavac je jedna od najpopularnijih povrtlarskih kultura i prisutan je u svakoj pa i najmanjoj bašti ili porodičnom plasteniku. Njega uzgajamo zato što je to ljeti uz paradajz osnovna salata, ali i on je jako osjetljivo povrće za velikih vrućina, na meti je svih mogućih štetočina, a naročito tripsa kojeg mi ne možemo primijetiti golim okom i znamo da je tu kada se na listovima pojave sitne žute mrlje. To su mjesta gdje ovaj sićušni insekt sisa sokove iz listova. To veoma ugrožava njegovu vegetaciju, zato krastavce sadimo u više vremenskih intervala, a sve do polovine jula možemo ga sijati i u postrnoj sjetvi. Ovdje su krastavci koji su zasijani prvog dana jula i evo za 10-ak dana oni su izuzetno dobro napredovali jer im odgovaraju temperature. U vrijeme sijanja temperatura je bila vrlo visoka, zemljište toplo i oni su proklijali za 2-3 dana. Zatim je došla kiša, temperature su pale ispod plus 30 stepeni Celzijusa i oni prosto bujaju. Te vremenske prilike izuzetno pogoduju rastu ovih krastavaca iz postrne sjetve, međutim normalno je da njima moramo obezbijediti učestalu prihranu uz stalno navodnjavanje. Konstantno moramo voditi računa o njihovoj zaštiti od napada insekata, ali i virusnih, bakterioloških i drugih obolenja. Da bi oni imali što bolji prirodni imunitet, to ćemo obezbijediti dosta čestom prihranom. U početnoj fazi apsolutno prednost treba dati azotnim đubrijima. Ja sam ove krastavce prije 3 dana prihranio rastvorom od peletiranog stajskog, odnosno kokošijeg đubriva, a danas ću napraviti jedan rastvor koji također sadrži najviše azota. Ali ću dodati i neke komponente koje će ubrzati razlaganje đubriva koje se već nalazi u zemljištu, jer je riječ o postrnoj sjetvi i bez obzira koje povrće je prije sjetve krastavaca bilo na toj parceli, uvijek je ostalo nerazgrađenog, odnosno nepotrošenog đubriva. Obzirom da sam krastavce već prije 3 dana prihranio azotnim đubrivom, ovdje sam uzeo 1 litru rastvora od listova mrkve sa ponekim malim korijenčićom, jer mrkva pored azota ima dosta silicijuma i fosfora. Tako da ću litru ovog tečnog đubriva dodati u kofu gdje sam sipao 3 litre vode. Ovdje sam prije sat vremena napravio rastvor sa 7 grama suvog pekarskog kvasca u koji sam dodao 1 kašiku šećera, a sada ću umjesto mljevenog krečnjaka dodati 1 tabletu, dakle 4 grama kalcijuma, jer kalcijum je apsolutno potreban da ubrza transport svih hranjivih materija iz zemljišta, a ovaj rastvor suvog kvasca će probuditi mikorizne gljivice i bakterije u zemljištu kako bi se što brže razgradile sve ostaci od prethodnih dodavanja bilo kog đubriva. Ovo treba ostaviti da stoji par minuta kako bi se i ova tableta kalcijuma u potpunosti razgradila, a potom ću taj sadržaj sipati
u ovu kofu gdje sam već dodao tečno đubrivo od listova mrkve. Direktno u ovu kofu ili još bolje u ovaj rastvor suvog pekarskog kvasca možemo dodati jednu kaškicu mljevenog đumbira ili jednu kaškicu kurkume. Oba ova praha sadrže brojne mikroelemente, a dodajem ih u rastvor prvenstveno zbog zaštite mladih krastavaca od raznoraznih štetočina, jer prijatni miris ovog praha tjera štetne insekte od mladih krastavaca. U zemljištu će ih zaštititi od insekata jer je korijen još vrlo mlad. A ovdje sam zniječio 3 češnja bijelog luka i to ću dodati odmah u kofu. Bijeli luk je poznati prirodni antiseptik i antibiotik i od njegovog neprijatnog mirisa bježe gotovo svi insekti. Znači, ovo je jedna dodatna zaštita u zoni korijena, jer za ljetnih mjeseci svo povrće, a krastavci naročito, su na meti vrlo sitnih insekata, virusnih obolenja, bakterijskih obolenja i moramo posvetiti veliku pažnju da ih što bolje zaštitimo kako bi oni tokom avgusta i septembra donijeli što više malih krastavčića, a ja sijem isključivo kornišone za spremanje zimnice. Evo, i ovaj rastvor je stajao nekih pola sata, sve je to rastvoreno i sada ću i to dodati u ovu kofu gdje sam sipao i 3 litre vode. Znači, sa 1 litrom đubriva od listova mrkve i ovim rastvorom ovdje imam ukupno 5 litara tečnog organskog đubriva sa kojim ću predeče po zalasku sunca, bez obzira što je temperatura ispod 30 stepeni Celzijusa, zaliti sve krastavce. Đubrivo je uvijek poželjno napraviti 5 do 6 sati prije nego što ćemo ga koristiti, jer duži vremenski period znači da će se sve hranljive materije u tom đubrivu iz različitih rastvora sjediniti. Malo na par minuta ranije pustiti ovaj sistem za navodnjavanje da zemlja bude vlažna, jer ona se tokom dana svakako na površini isuši, a zatim ću u krug oko svake stabljike dodati po 200 do 300 ml ovog tečnog organskog đubriva.